اب صبح آخاو در خدمت حضرت جناب محمد ارن کرن دوپن میانی محبوب بار لگئی بلائی میازو سوال آگ ان میانی یار بن کیا شیوانن دوپن میانی محبوب میوانی تو سا عملہ میوانی تو سا عملہ اتان کو سا عمل وانی دوپن یمسک میں قبول حج ثواب میلی حداد سے قبول حج ثواب و سیدے کائنات جس تائیدان سیار عرض کرن میانی محبوب میں دیتا ہوں جوابا میں ونتا سا عملہ یہ عمل ست میں قبول حج ثواب میلی یورو وضو کائنات کتائیار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دبل ولا باونی انا میانی محبوب کیا دبل یلا سبنا شک ندری تھوڑ وطانا حتی موج چھائنا نوتوان گمس حتی موج چھائنا نوتوان گمت یناشن ہے کروائی بگت ہوئی یناشن ہے کروائی تھوڑ وجد ہوئی سائزمیس موج سبنا تنہ ات کمرل درواز یلت راون ایتی ایجاز تھل ات رویس وشن دبن ایجاز موجی ون میاز ات رویس رادس آو یا آرام جانی یلیت ایمی آئی ماج رویس وچک ایمی سمالیس رویس وچک دبیل مالا ون میازو موجی ون میازو رادس آو آرام جانی موجی تھکاوٹ مچے موجی آرام من سکون آوا دگما اس رادس یلیت صبن کھڑا گسک گورنیچ نظر یلیمس مولس ماجین جس رویس کن تراوک یادت خوشی سان یل نظر تراوک پروردگار کائنات لکھی نام اعمالس قبول حج ثواب زبندائی اتا والا میانی جوانا والا میانی بزرگا بود کائنات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن زوال یتینا کہ میانی جوانا میانی بزرگا میانی تاٹھ عزیزہ فرمو آمین تائرارن حضرت محمد رسول اللہ مجھ کیا فرمو دو کل الزبوب یؤخر اللہ منہا ما شاء الى یوم القیامہ دو انسان چھو گناہ کرن انسان چھو دو انسان چھو گناہ کرن شاخی شراب بنوا کباب بنوا کباب بنوا کم گناہ کرن دنیا اسمو مگر سزا دیس قیام دک دو پروردگار یستی گناہ کری سزا دیس قیام دک دو پانی زائد پاک حضرت اللہ مگر فرمو میں کائنات نبیان صلی اللہ علیہ وسلم دوپن ہر کنی گناہ شو سزا کمی دو کون سا ونسا کمی دو قیام تک دو اللہ حقوق الوالدین مگر یم جوانن پنن مولت موج ودنو دوپن ہر کوئی سگو گناہگارس امیو کو سزا قیام تک دو مگر یم پنن مولت موج ودنو نالس تھپ تروت نبر کرون ہائی میں ماج تھپ تروت نبر کرون ہائی میں موجی نچوی تگن وطنوی تو نچوی تگن بیونوی نچوی تگن کرنوی مگر فرمو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دبن فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجْلَهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ دبن ہمیں قربور گنا ہمیں گو قیام تک دو سزا مگر یہ میں مولد موج ودنو یہ میں مالس ماج نافرمانی کر ہمیں ساچو مرن پونٹی پروردگار دنیا سزا دیون
مالس ماجہ ہندس نافرمانس چھو مرن بروٹھے سزا دیوان دنیا مز زاج پاک حضرتی مس دپان میانہ تائیدارا تیل ما گویتی صبح جوان یور نیران تو کالچن چھ واپسی اما تیل ما میون جوان مس ما ٹی گومت یہ نیران گر مالس ماجہ ہند اجازت بغیر اما ماسن مول تو موج تنہا ترومت کاش تمن تہ ون ہے اہن حظ ونک تہ کت پٲٹھۍ دپن ول ول بہ وناے میانہ جوانا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یا وول گژھن کوئی دورس پٮ۪ٹھ پروردگار کائنات سۭتۍ کلام کرنہِ باپتھ اکہِ دۄہ درٛاو گرِ ییٚلہِ پکان گوٚو پروردگار کائناتن فرمونس اے موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ وٕچھِتھ پک اے موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ وٕچھِتھ پک میانہ پروردگار کائنات آج میں یوت کال گو چٲنِس کوئی دورس پٮ۪ٹھ یِوان آز تامتھ نٔے زاوُن تہٕ وٕچھِتھ پک یِن دب لگی یا یِن کھُنٛد لگی یِن پتھر لاینہِ اے میانہ خدایا آز کیٛاہ چھِ یِم ونان دوٚپُن ولا بہٕ موسیٰ کلیم اللہ ییٚلہِ ژٕ گرِ اوسُکھ نیران کوئی دورس پٮ۪ٹھ اوسُکھ یِوان مےٚ نِش کلام کرنہِ ژٕ ٲسٕے دپان گرے موج گژھ کوٚرمکھ خۄدایس حوالہٕ مگر اے موسیٰ سۄ موج درٛایی نا دُنیا منٛز تٔمۍ والدہ محترمہ کوٚرُے نا انتقال وۄنۍ ما چھُے کانٛہہ دِوا دِوان وول وۄنۍ ما چھُے کانٛہہ دعا کرن وول توے چھُے پروردگار کائنات فرماوان آز نا ییٚلہِ گرِ اوسُکھ نیران والدہ محترمہ ٲسٕے دعا کران تہٕ سلامت اوسُکھ یوت واتان وۄنۍ ما روٗدُے کانٛہہ دعا کرن وول توے چھُے پروردگار کائنات فرماوان وٕچھِتھ ٲسۍ پکان یا گئی پیغمبرن کت میانہ جوان میانہ بزرگا میانہ جوانا ژےٚ کتھا تھومُت اسلام ناو ژےٚ کتھا تھومُت دین ناو میانہ جوان ہاں میانہ بزرگا عطا فرمو میانہ کائناتٕکۍ تاجدارن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُن رضل ربی ردل والیر اگر مول موج روزہ چیزاج پاک حضرت اللہ و سخط ربی سخط الوالیر اگر آیوئی موت موج ناراض ہوزی زنج میں جو ناراض خدا اسم رسول مغلیو نا سورے ڈونٹ پیو نا سرسی مغلیو نا سورے یم صبح تی ژھٹنو موج باغ کال تی ژھٹنو موج باغ نچوز برزنی اوڑکا نچوز دروازی کا تراون نچوز اوڑ برزنی کا نچوز برزگاری کا اما چونا کیا نانا مگر میون کائنات نبی فرماون اگر میں آئیسیا والدہ محترمہ بلاگا خوابتن نماز موج کریم آلو آمینہ بد تراوہا خوابتن نماز دیپ کرہا ماجی دس آلوس لبیک چٹی فرموی رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم چٹی فرموی علماء کرام فرموی اگر نفل نماز آزک پڑھن موج کری آلو نفل تراوٹی ماج لگ بلائی ماج دب موجی بن کیا جی بنن نفل نماز تراوٹی ماجی دس آلوس دی جواب مگر میانی جوان میانی بزرگی وہیں کس دورس من تراوز نظرہ اما یہ مول دو مول کوتا خارو ذلیل یوان کرن اما یہ مول دو مول کوتا رسوا یوان کرن اما یہ مول دو مول کوتا آہو تنہا دراؤن اما یہ مول امستما کن ساتیم ناورت زائیانے یاد پیون اما میں یہ بچوات نایاو اما یہ میں ڈاکٹر بنو انجینر بنو فلاسفر بنو مگر تو چنے میں بچس جانے کھورن تلابی گزن امیشن فکری درن اما پانا چویوت وہ دکھ
اما سکم واتوک یت کمالس اما یہ درج کم جتوی اللہ اکبر مینو جوانو مینو بزرگو مینو تجو عزیزو اوے فرمو میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دبنو مینو صحابو پروردگاری کائنات اناچو واریان لوکن واپس آئی فرمو کمیوش اکثر مستورات جہنم اس زیادہ لانو تان استعمال مگر میں ان نبی پاک فرمامن صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ دواریا لوکا جتن یمن پر پروردگاری کائنات چو لانت سوزن انا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پر مگر یجمزہ